Kieha kigiriko na maithori nicio ihumbire igongona ria kuhurukia Joyce Obua na ciana ciake igiri nio Shanice Maua na Prince Michaels mwena wa Kaithani thiini wa kaunti ya Kitui. We really cherish the moments we ever shared. Rest in peace, dear Joyce. O mwaria thutha wa uria ungi magitariria ruo rwa iguru ria uria mutumia uyu wa ukuru wa gatagati-ini aroragirwo na njira ya unyamu na kwihiriria muno makiria hamwe na ciana ciake itari na mahitia o mothe. Tutarajia serikali ifanye vile inatakikana, sababu hii ni mambo ya kotini, koti itaamua. Yetu ni kumwombea tu aone mwangaza yule alifanya hivyo. Retana ria kuri thirikari ni kuhanyukia uthuthuria na gutigirira uria watafanirie giko giki ni akinyukire ikinya irumu ria kiwatho niguo ngoro cia family yao ihorere. Kile kimefanywa Obua na watoto wake ni unyama, na unyama ambao hauna kipimo, na tungeliomba serikali ya kwamba iharakishe ifanye upelelezi, uchunguzi wake mpaka hii familia ya Obua ipate haki inayostahili. Obua na ciana ciake mambite makaga kwa ihinda mbere ya miri yao kuonekana irima-ini mwena wa Thigithu kuria uthuthuria wa postmortem wonanirie mutumia uyu akuire kumana na kuguthwo na kindu gituhu mutwe na cio ciana ciake ni guitwo ciaitirwo. Kama imefika kiwango wewe na familia yako, kama wewe na bibi yako mnaona mwezi kukaa, tafadhali wacha ile mwanamke ende kwake akana wazazi wake, wewe kaa kwenu badala kwanza kuua watoto wa watu. Gukinyaniria riu andu atatu ni marikitie guikio ngono magikuruhanio na njuragano ino ari hamwe na Major Peter Mugure, mundurume uria gwatuikaga ni muthuri wake na uria warutaga wira kambini ya mbirarũ ya Laikipia mbere ya arugamitio wira. Major Mugure kwa ihinda riria hingiritwo njera-ini ya King'ong'o etereire gugetika thitango iria irarĩrĩirio kwa ihinda ria thikũ 12 niguo uthuthuria ukorwo warikirira. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Wanjikũ wa Wanjikũ.